Reka nongere mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye muri hirya no hino mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ikaze muri aya amakuru akomeje kugenda avugwa ni menshi cyane. Amagambo gashoza ntambara ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi ku Rwanda ahatsiki ubwo Perezida Ndayishimiye yagezaga ijambo yo kwifuriza umwaka mwiza inzego z'umutekano. Yongeye kandi guharabika u Rwanda avuga ko ari rwo rubanira nabi u Burundi, yirengagije ko ari bwo bukorana n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi n'abarwanyi ba FDLR bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ndayishimiye yagize ati umwanzi ahora ku irembo kuko shitani aracyari umwami w'isi. Ati ntitubikerense akariho ati karavugwa, muzi ko dufite umuturanyi mu majyaruguru ati igihugu cyacu ubutatubane neza, akaba ubu akomeza kandi guhigira akubita agatoki ku kandi ngo u Burundi nibwo bumwononera muri gahunda yo kwigarurira ku ngufu igihugu gituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umusesenguzi muri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari Tite Gatabazi yabwiye itangazamakuru ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihugu cy'undi afite ibibazo byinshi cyane mu miyoborere bituma ahoza u Rwanda ku rurimi ngo atere ubwoba abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Ati afite ibibazo byinshi cyane imbere mu gihugu, ati by'imiyoborere bya ruswa, ati kutagira iby'ibanze nkenerwa nk'ibiribwa ibikomoka kuri peteroli no kuvuga igitoro, ati ku byabaye amateka kugira ngo akomeze kwigarurira abaturage be agomba kandi gushaka umwanzi imbere mu gihugu ariko yaramubuze. Ubwo rero atagomba kandi gushaka umwanzi wo hanze igihugu yegekaho intandaro y'ibibazo afite. Yasobanuye ko kugira ngo rero abaturage badatekereza kuri ibyo bibazo agomba kandi gutsindagira ko u Rwanda rugiye kubatera kugira ngo rero batamubaza inshingano, kugira ngo rero abibe uwo mwuka mu bwoba bw'uko bagiye guterwa. Avuga ati wowe uri kunsaba ibi n'ibi kandi ubona tugiye guterwa. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yavuze ko bahora biteguye intambara n'u Rwanda kandi ko uzayitangiza itazamugwa amahoro. Ati igihugu s'abana, u Burundi ni igihugu kitavogerwa. Ati musabwa rero kuryamira amajonja muri kanure, ati mufatanyije n'abayobozi ati b'abene b'igihugu bose, ati icyo tubemereye nuko natwe urwo rugamba duhora turwiteguye mu buryo bwose. Ati ndabamenyesha ko n'abene igihugu bose bari maso, uzahirahira agatera u Burundi iyo ntambara azamenya uko ayitangiye ariko ntazamenya uko izarangira. Gusa Tite Gatabazi we asanga imiyoborere yamunzwe na ruswa, aho igisirikare gishingiye ku moko, abajya mu myitozo yo gukarishya ubumenyi bugendera ku kimenyane, abayobozi banyereza umutungo, bidashoboka ko bagira ibikoresho bigezweho byatuma bashobora kandi kurwana intambara ngo bayitsinde. Ati Ndayishimiye asigariye ku magambo gusa, nta ngufu afite, arabizi nta bushobozi abifitiye, bwaba ubw'abasirikare bwaba ubw'ibikoresho. Ati byagaragaye muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo, ariko agakomeza kandi gushyira imbere amagambo, ariko ni amagambo afite mugambi muri politike ari kwereka abarundi ko ari kizigenza wabo. Ati nimugire ubwoba, nge u Rwanda niteguye kandi kurunesha. Ingabo z'u Burundi zirenga 20,000 zoherejwe mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu zombi, Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, n'imbonerakure zifatanyije n'ihuro rya FARDC, giseka cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo. FDLR zatsinzwe n'abarwanyi ba AFC 23 bazambura ibice birimo Katogota, Sange, Ruvunge, Kiriba kugeza bafashe Uvira ku itariki ya 9 Ukuboza 2025. Amakuru yamaze kumenyekana nuko ingabo z'u Burundi zirwanira FARDC ari kiraka iki gihugu cyahawe cyishyurwa na RDC. Tite Gatabazi ati amakuru twese dusigaye tubona nuko Perezida Felix Tshisekedi yanze kwishyura igice cy'amafaranga yarasigaye, amubwira ati abasirikare wanyoherereje bamariye iki? Ati wambwiye ko muje kunesha M23, ngiye nabahaye amafaranga ko mwirukanse aba Wazalendo bose. Tite Gatabazi amya ko Ndayishimiye akomeza kwigamba ko afite ububasha bwo guhangana n'igihugu cy'u Rwanda kuko abizi ko atarutera, ariko narwo nta mugambi rufite wo gutera u Burundi. Ati azi neza ko adashobora gutera u Rwanda kandi yigamba biriya kubera ko azi neza ko u Rwanda nta gahunda yo kumutera rufite. Ati abyifashisha kugira ngo rero yigarurire abaturage, ariko ukabona afite ubwoba bwinshi. Mu bihe bitandukanye Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yagiye avuga mu bitangazamakuru iby'intambara yiteguye n'u Rwanda, ari uko abayobozi b'inzego z'umutekano b'ibihugu byombi bamaze iminsi bahuye.
Tite Gatabazi yasobanuye ko Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yishingikirije kuri Kinshasa cyane ku buryo atiteguye koroshya icyatuma abana neza n'u Rwanda. Ati Ndayishimiye abimenamo amazi kugira ngo rero bidatanga umusaruro, afunguye imipaka azaba ahemukiye Perezida Felix Tshisekedi. Urumva ko ababiligi batazabyishimira, ariko agerageza kwerekana ko yiteguye kandi kuganira, ariko akanashakisha n'ubundi buryo bwo kunaniza ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro izagerwa mu biganiro kugira ngo abone impamvu zo gukomeza kubyegeka ku bandi. Uburundi bwafunze imipaka ya ku butaka ibuhuza n'u Rwanda kuva muri Mutarama 2024, bushinja u Rwanda gucumbikira ndetse no guha inkunga y'imyitozo intwaro abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara, ariko u Rwanda rwarabihakanye kenshi rugaragaza ko abarundi bahungiye muri 2015 ari abasivile bari mu nkambi no mu bindi bice, ku buryo ushatse gutaha agenda nta kimutangira. Ku rundi ruhande rero, kuva ingabo z'u Burundi zajya kurwana muri RDC, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwashinje u Burundi gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Gatabazi yashimangiye ko kuva na mbere umutwe wa FDLR wacuruzaga amabuye y'agaciro uyanyujije ku isoko rya Bujumbura, ndetse abarwanyi bawo benshi bafite ishoramari nk'uko byagiye bigaruka mu bihe bitandukanye. Hanyuma rero ku rundi ruhande, FDLR iracyafite ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'akarere. Aya ni amagambo ya Minisitiri Nduhungirehe ku kanama k'umutekano ka African Union. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko umutwe w'iterabwoba FDLR uterwa inkunga na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kimwe mu bibazo by'ingutu bitarabonerwa umuti kandi bibangamiye umutekano w'akarere. Yabigarutse ubwo yagezaga ijambo ku kanama gashinzwe umutekano ka Afurika yunze ubumwe mu nama yako y'igihumbi na 321. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibyagezweho mu rwego rwa diplomasi muri 2025 bitanga icyizere n'inzira igana ku iherezo ry'intambara mu karere. Yasabye urwego gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryabyo. Mu byemezo byafashwe bijyanye no kubungabunga umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, harimo n'amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu yasinyiwe i Washington DC ku itariki ya 4 Ukuboza 2025, harimo ingingo zijyanye no gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR, ariko kugeza ubu nta kigaragara cyakozwe. Ati FDLR ifashwa na Kinshasa iracyari ikibazo cy'ingutu ku mutekano w'akarere kitarabonerwa umuti. Ati nk'uko byagaragaye vuba ahangaha, ati batwika insisiro muri teritwari ya Walikare kwa 15 Ukuboza 2025 no gukomeza kandi guhungabanya umutekano w'akarere kugeza uyu munsi. Intambara zibera mu burasirazuba bwa RDC kandi zaranzwemo ibiganiro birimo ibya Angola na Katari, haganirira rero leta ya RDC na AFC 23 boye bitandukanye bemeranyije ku gushyiraho agahenge hagamijwe kandi gushaka umuti urambye w'intambara zayogoje akarere. Gusa n'ubu humvikana ibitero ihuriro ry'ingabo za FARDC, Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi bagaba mu bice bigenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Nduhungira ati u Rwanda rwagaragaje kenshi ko ihuriro ry'ingabo za FARDC ryica buri munsi umwanzuro w'agahenge. Ndashaka kwibutsa ko agahenge ari ubwumvikana hagati y'impande zirwana hagamijwe guhagarika kurasana, hategerejwe gukemura ibibazo bibahanganishije impande zombi, ati zirebwa no ku buryo rero bungana. Ati bityo rero uruhande rumwe ati ntirushobora gusabwa kubahiriza agahenge rwonyine. Yasobanuye ko u Rwanda rushyigikiye icyemezo ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ryafashe cyo kwivana mu mujyi wa Uvira, hagamijwe kandi gukurikiza ibyasabwe n'abahuza no kwerekana ko biteguye kandi kujya mu biganiro. Alliance Fleuve Congo M23 yigaruriye Uvira ku itariki ya 9 Ukuboza 2025, ariko irekura uyu mujyi ku itariki ya 15 Ukuboza ibisabwe na Leta Zunze za Amerika nk'umuhuza mu biganiro by'amahoro. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko u Rwanda ruzakomeza kandi kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington ku itariki ya 4 Ukuboza 2025, arimo ingingo yo kurandura umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka wa 1994. Imibare iheruka gushyirwa hanze n'ingabo z'u Rwanda igaragaza ko FDLR igizwe n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7,000 n'ibihumbi 10 bahora kandi bashaka gutera u Rwanda no gukomeza umugambi wa jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Yandi makuru wakomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko Perezida wa Nigeria yavuze kumanuka yaguyemo inshuti za Anthony Joshua. Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yagaragaje ko abaguye manuka Anthony Joshua yarokotse ari Kevin Latif Ayodele ndetse na Sina Hami. Aba bakaba kandi bari inshuti n'abatoza uyu mukinnyi w'iteramakofe mu gihe kirenga imyaka 10. Hanyuma amakuru rwose
avuga ko kuwa mbere tariki 29 Ukuboza 2025 nibwo uyu mwongereza yakoze impanuka ikomeye aho imodoka ebyiri zagonganye abantu babiri bahasiga ubuzima. Joshua we ajyanwa mu bitaro. Mu butumwa bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga za Perezida Bola Ahmed Tinubu yavuze ko yaganiriye n'uyu mukinnyi ndetse yifuriza ihuriro iruhuko ridashira abayiguyemo. Ati navuganye na AG no kuvuga Anthony Joshua mwifuriza gukomera nyuma yo kubura inshuti ze Kevin Latif Ayodele ndetse na Sina Hami manuka iheruka, namwifurije gukira vuba kandi turi kumusengera. Anthony Joshua yanyijeje ko ari guhabwa ubuvuzi bukwiriye. Navuganye kandi na nyina umubyara yanyuzwe cyane nuko namuhamagaye Governor Dapo Abiodun ati wari kwa muganga ari kumwe nabo, yambwiye ko Anthony Joshua ari kwitabwaho. Imana yari ikomeze imiryango yasigaye kandi ihe iruko ridashira abitabye Imana. Sina waguye muri impanuka yari umutoza ufasha Joshua mu buryo bw'imitekerereze mu gihe cy'imyaka 10 ndetse akaba yari n'umwe mu bashinze inzu y'imyitozo ngororamubiri ya Evolve Gym. Latif we yari umutoza wihariye wa Joshua. Anthony Joshua inshuti ya kera mbere yuko apfa. Joshua kandi yashyize hanze amashusho bombi bari gukina umukino wa table tennis. Anthony Joshua yamaze iminsi rero muri Nigeria nyuma yo gukina na Jake Paul ku itariki ya 19 Ukuboza 2025. Ni manuka ikomeye cyane yaje mu by'ukuri gutakarizamo ubuzima aba bari inshuti za Anthony Joshua. Perezida wa Azerbaijan yitwa Ilham Aliyev yashyize umukono ku itegeko ryemeza amasezerano y'ubufatanye muri serivisi z'ubwikorezi bwo mu kirere igihugu cye cyagiranye n'u Rwanda. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru Report cyo muri Azerbaijan ku 29 Ukuboza 2025. Aya masezerano yashyizweho umukono tariki ya 20 Nzeri 2025 ubwo Perezida Paul Kagame yagiraga uruzinduko i Baku muri Azerbaijan. Icyo gihe u Rwanda na Azerbaijan byashyize umukono ku yandi masezerano y'ubufatanye mu nzego zirimo uburezi, ubuhinzi, service ndetse n'ubucuruzi. Tariki ya 16 Ukuboza amasezerano y'ubufatanye mu bwikorezi bwo mu kirere yagejejwe muri Nshinga amategeko ya Azerbaijan irayemeza kuva uwo munsi aba itegeko. Intambwe yari isigaye kandi kugira ngo ratangire gushyirwa mu bikorwa nuko Perezida wa Azerbaijan yagombaga kandi gushyira umukono ku itegeko riyemeza. Ubwo Perezida Kagame yari Baku muri Azerbaijan yamenyesheje Aliyev ko Rwanda na Azerbaijan ari inshuti kandi ko bikwiye gukoresha aya mahirwe kugira ngo rero byihute mu iterambere. Ati bwa mbere Bwana Perezida mumenye ko mufite inshuti muri Afrika mu Rwanda. Ati bityo rero dushaka gukoresha amahirwe n'umufatanye n'ubucuti bwacu hagati yawe nanjye ati n'ibihugu bibiri ati kugira ngo twihute tugana ku iterambere. Perezida Aliyev yavuze ko umubano wa Azerbaijan n'u Rwanda watanze umusaruro, agaragaza ko yifuza ko ibihugu byombi byashyira imbaraga no mu bufatanye bushingiye ku masezerano mashya. Hanyuma yandi makuru tugana ku musozo bagira ko bwa mbere umutwe wa Hamas uhanganye na Israel wemeje ko umuvugizi wayo wari umaze igihe kirekire cyane kuri imirimo yishwe nyuma y'igitero Israel yagabye muri Kanama mu gace ka Gaza. Hamas yabitangaje ku 29 Ukuboza 2025 ku wa 31 Kanama 2025 nibwo Israel yatangaje ko ivuganye uwitwa Hudaifa Ali Harut alias Abu Obeida wari usanzwe ari umuvugizi wa Hamas mu gitero cy'indege cy'igihugu rero cyagabye mu mujyi wa Gaza. Gusa ntabwo yigeze yatangaza andi makuru menshi cyane ajyanye n'iki gitero agaragaza igihe cyangwa se aho cyabereye neza biba uko kuri Hamas. Abu Obeida yari umwe mu bayobozi bazwi cyane b'ishami rya gisirikare rya Hamas Hassam Brigade kuva Hamas yatangira kandi kugenzura Gaza muri 2007. Yajyaga avuga kenshi cyane yipfutse mu maso cyane cyane mu gihe habaga amakimbirane akomeye cyane, akagena ubutumwa bwo gutera ubwoba bwibasira leta ya Israel. Yabaye ikimenya bose mu banyapalestine hafi imyaka igera kuri 20. Igisirikare cya Israel cyavuze ko yari ingenzi cyane cyane mu ishami rya Hamas rijyanye n'itangazamakuru n'ibindi bikorwa by'icengezamatwara, kikavuga ko igitero cyo kumwivugana cyari gishingiye ku makuru yizewe y'ubutabazi bwa Israel. Ku wa mbere Hamas yasohoye amashusho ku rubuga rwayo rwa Telegram igaragaza umuvugizi wayo mushya, yavuze ko ari we Abu Obeida mushya ariko yahawe iryo zina ryakoreshejwe mbere n'ubwo nk'uwo asimbuye yari yipfutse mu maso kandi ntiyavuze izina rye nyakuri. Yanagaragaje ko Hamas ititeguye kandi kurambika intwaro zayo n'ubwo amasezerano y'agahenge ari byo agena. Ati abantu bacu rero bari kwitabwaho,
ati bari kwirwanaho kandi biteguye kurambika intwaro mu gihe bakiboshywe. Intambara ya Israel na Hamas kandi yatangiye ubwo uyu mutwe wagabaga ibitero mu majyepfo ya Israel ku itariki 7/23 bigahitana abanya-Israel bagera ku 200,000, abari 250 bagashimutwa. Kuva ubwo rero Israel yahise igaba ibitero simusiga kuri Gaza bimaze kugwamo abarenga 71,000. Reka namashimire cyane bifurize kugira ibihe byiza, hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru masaha.